Ovo je Vukašin, ja sam Srele. Evo nas u 4. epizodi emisije Zaboravljene dečije igre. To je projekat, naravno, a mi smo kod 4. igre i one se zovu žmurke. Svi mi to znamo. Znaš i ti, Vukašin, jel? Da. Gdje si ti igrao žmurke do sada? U svojoj ulici sa mojim drugarima igrali smo ovdje u školi, u dvorištu. I dobro. Kakve pravila vi imate? Ono normalno, kao ko se sakrije, Boga nađe. I ono, puja pač, kako beše to? Puj pi. Puj pi. I kako to ide? Pa koga prvog nađe i ako taj što žmuri njega zapujpači, on mora da žmuri. Tako. A koga nađe zadnjeg, on je pobedio. A onaj koji, recimo, ako je onaj zadnji, pa se on zatrči i, recimo, prvi stigne do mesta žmurenja, onda ovaj ponovo žmuri što je žmurio na početku, jel da? Da, ako nikog nije uspio da zapujpa. Ajde mi da budemo sigurni pa da pitamo učiteljicu kako se to zaista radi. Evo, tvoji drugari se zagrevaju za igru, pa da igramo. Važi? Ajmo. Baš. Ententini, sava raka tini, sava raka tika taka, elem berem buf, trif, traf, truf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hvala si! Postoji više varijanti igranja žmurki. Jedna od varijanti jeste, igra počinje tako što se brojalicom odredi učesnik koji će da žmuri. Ostali igrači se sakrivaju. Prednost ove igre i lepota jeste zato što mogu da se igraju i dečaci i devojčice. Dakle, nema one podele muške igre, ženske igre. I najčešće se igrala u večernjim satima, kada je pao mrak i kada mogu dobro da se sakriju. Dakle, igrač koji žmuri broji do određeno, opet se to dogovore deca na početku, do 100 ili do 20, ide znači brojanje, i onda kreće u potragu za sakrivenim igračima. E sad, postoji verzija da prvog koga pronađe, on je sledeći koji žmuri, ili posljednji koga pronađe, taj žmuri. Mislim, meni se nekako više dopada da tog posljednjeg, jer onda, mislim, ako pronađe ovog prvog, ovi ostali nekako sad izgubilo je draž zašto su se oni sakrivali. Pa mi smo većinu vremena slobodno provodili napolje kada smo imali to u društvu, uglavnom od 3-4 dece pa nadalje. Znači sve svoje slobodno vreme smo se igrali. Naravno ne kompjuterom, ne unutra, ne sa telefonom. Uglavnom je to bilo napolje kada je bilo lepo vreme, ali je postojalo naravno i niz igara koje smo igrali u kući kada je bilo ružno. Od igara koje smo igrali napolje to su prvenstveno bilo žmurke, ćorave bake, devojčice lastiš, dečaci su igrali klikere, fudbal. Zatim smo igrali neku igru koju ne znam da li još uvek znaju, lec, jurnjava uglavnom, kretanje, pa onda trule kobile. Ja kao devojčica lastiš, ali sam igrala i klikere sa dečacima. Pa isto tako i mišljenje i starih je uglavnom da decu treba odvojiti što više od kompjutera. Naravno, trebaju biti upućeni, to je sad sve vezano za način života, ali mislim da što se tiče zdravlja i svega trebaju što više vremena provoditi napolje, a trebamo ih i vratiti na te stare igre da se što više i druže. Jer su deca uglavnom sad i otuđena, baš zbog telefona, kompjutera, desi se 2-3 dece sede, svako ima telefončić u ruke i kuca poruke umjesto da pričaju i da se igraju. Zaista mislim da se trudimo što više da ih vratimo na to druženje,
na život, socijalni život, da se više upoznaju, da se više kreću, da više budu na vazduhu, da žive zdravu stvar. Pa od kada je sveta, od tada možemo reći da se sećamo i igara. Od kada nas najstarije pamćenje služi. Od kada je dece, ima i igara. Raznovrsnost igara kroz istoriju nam zapravo govori o raznolikoj i raznovrsnoj ljudskoj mašti. Raznovrsnost je kroz istoriju posebno dolazila do izražaja u multietničkim sredinama kakva je Vojvodina, tako da kod nas dolazi do ukrštanja raznih elemenata koje svakako imaju krajnji cilj, a to je igra koja ima ulogu tradicionalne igre ako se istorijski osvrnemo. Žmurke. Jedno dete žmuri, okrenuto uglavnom ka zidu, ručicama zaklanja pogled kako ne bi videlo druge igrače i broji. Dok ono broji, drugi igrači se sakrivaju. Po prestanku brojenja kreće potraga za njima, ali i međusobno utrkivanje. Kada igrač dođe do mesta brojanja i prijavi se na tom mestu, a brži je od brojača, smatra se pobednikom u igri. Moj Vukašin, je bilo dobro? Jest, Jesi se zabavio? jest. Drugari, isto. Jesi te pronašli ili si ti uspeo da se sam onako overiš tamo na onom zidu? Ja sam sam. Bravo! Evo ovako, sad je red na mene da ja žmurim, a vi da se sakrijete, važi? Da. Ali sve će vas pronaći. Ako ne sad, ali u 5. epizodi sigurno. Idemo, a ti vidiš šta ćeš. 1, 2, 3, 4, 5, 6,